The Beat Fleet, u prilogu uz glavno jelo. Splitski bend nedavno je po prvi put imao samostalni koncert u Sarajevu. Za kuhinju su govorili o svojim početcima, živoj svirci, odnosu između novca i umjetnosti. Pozdravili bi sve. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. Pregledit ću se, čovječe, na ovom. Stvarno, ledano ovdje. Ja slušam soul sad. Šta zna, slušam svašta. Previše smo svirali ovo lito, tako da sam muziku koju slušam malo maka sa strane. Samo Smice i Morrisija solo album, samo to slušam. Mislim, u nekim svjetskim razmjerima mi smo uvijek bili mainstream. To možda ovdje alternativno, čudno i rijetko, ali ono što mi radimo u stvari mainstream. Ali nije površan i ima nešto za reći. Isto kao i Morrissey. Recimo. To su krasne pop pjesme koje imaju duboku poruku. Imaju šta za reći. I drmaju, diraju u neke tanke žice. Sprot, nekako. Ja volim Morrisa, isto on je car. Može bit da sam potrošio i ono malo suza za navodnit dolinu sevdaha i bluza. Svit je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu ka vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit ticu. 10 godina sviram. I to prošli smo svakakvih tih tortura medijskih od cenzuriranja. Stvarno, to bi često bila stvarno muka, i nisu nas baš ni kužili, je drugačija bila i atmosfera medijska i sve, nisu ni oni sami znali šta smiju reći, šta ne smiju. A sad se promijenila ta garnitura, došlo je do još nekih novih TV kuća, pa ja mislim da onako simpatiziram. Da, i u hrvatskoj mediji dosta funkcioniraju po nekoj inerciji, ako je to jedan malo jači intervjuir, odmah se svi nakače, jer misle da je to nešto. Mi smo uvijek bili nas troje kao baza benda, 3 MC-a, nastupali smo uvijek uživo sa bendom, tako da uvijek su bili dodatni muzičari. Kaj sad, imamo basistu, gitaristu, bubnjara još. 4. smo u ovoj postavi kao, bili smo mislim bend je kao krenija u 90-te, ali kad smo bili u osnovnoj školi još ja i Luka, a 94. nam se Saša priključio i onda je to dobilo drugu sliku skroz i od onda furamo tu ideju koja do danas se vuče, samo je sad glazbeno promijenjena. Zato što smo prva 2 albuma radili samplirajući, znači bila ideja da radimo hip-hop, ali to nije zvučalo kao hip-hop, pa smo mi to nazvali ping-pong, zato što bazirano je na hip-hopu, ali ima puno više drugih utjecaja. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan s lajom. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbum. To je do sad bilo razdvojeno, znači radili smo prva 2 albuma samplirajući, a svirali bi uživo. To bi zvučalo skroz drugačije. A sad smo htjeli spojiti jedno i drugo, pogotovo što na živi uživo bi imali i više energije i to nam je dosta publika reklo da bi htjeli da čuju to da bude živo na albumu. Pa ja mislim da smo nekako sretno spojili jedno i drugo. Mislim, razlike, možda jedino, hrvatska publika malo bolje poznaje tematiku. Imamo tamo
album je pristupačniji ljudima pa poznaje bolje pisme. Tako da možda opuštenije ulaze u koncerte, a ovdje još se moramo prezentirati taj materijal pa... Ovdje nemamo službeno izdan album i u principu niko nas ne gura, tako da... Stvari večeras prvi put sviramo. Večeras prvi put imamo samostalni koncert u Sarajevu i u Bosni općenito. Ma ne plaćamo mi račune. To Max Univerzal sve plaća. Ko to mislim? Plaćat račune, što ti? Pa recimo da se nama uopće o tome ne priča. Zato što je vulgarno pričati o novcu ako se priča o umjetnosti. Znači vi svirate džaba u Sarajevu? Ne sviramo džaba, ali ne moramo sad pričati o tome. Mene to interesuje zbog toga što vjerovatno vaša budućnost muzička na neki način ovisi o tome. Ili razvoj. To nije istina. Eto. To nije istina. Naša muzička budućnost ovisi o tome hoćemo li imati šta za reći. A to, ja mislim da još uvijek imamo šta za reći. Mi smo ovo krenuli radi love, tako da neće nas lova ni izbaciti iz toga, izbacit će nas nešto drugo. Klavir ako nam padne na glavu.